Yes, kananye mbifurize umugoroba mwiza, umugoroba umugisha, kuri twe mu masaha ni umugoroba umugisha, kuri twe mu masaha mu gitondo umugoroba umugisha, kuri twe mu masaha yo ku gicamunsi bakunzi ba Dunyani Kote TV biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi ku mugoroba wo ku itariki zigera rwose kuri 3 z'ukwa kane 2024. Birumvikana ni na gatanu munyihanganire. Birumvikana no tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripuko rwose ku butaka bwo Burundi, ibintu byakomeye ariko kandi rwose bikomeje kugenda biba ibindi tugiye kuba tubyinjiranamo rero, tubiva imuzi n'imuzingo. Uraza kumenya byinshi cyane bigiye bitandukanye birimo biraturuka no mu gihugu cy'u Burundi. Ngira ngo rwose nahoze mbona by'umwihariko mu bice byano rwose muri terane n'abantu bari kumamagara ariko banyihanganeho gato di. Nahoze mbona rwose mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko hano zacu bitoke situation ari hatari ndetse ibintu bitifashe neza muri rusange. Nahoze mbona rwose ahitwa za Kibira naho hari imyiteguro idasanzwe nkaho inkuba ishobora kuza gukubitangira ngo nabyo ni bimwe mu byo rwose turiye dukomozo tuva imuzingo. Cyane by'umwihariko turaza kuba twinjiramo muri ano masaha ariko mbe na mbere nyamuna muraza kunyimirangira mu mbanze n'injira nsuza abantu badukurikiye bari hirya no hino mbere kugira ngo twinjire muri ano makuru zani mugoroba. Moto umuriro ukomeje kwaka cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ngira ngo tugiye kubyinjiranamo mwaba b'Imana mwe. Uwitwa General Neva mu mazabira, witwa General Prime Niyongabo mu mazabira, witwa Reverend Ndikuriyo umunyababanga wa CNDD FDD mu mazabira. Nihe mpamvu aba bagabo by'umwihariko rwose bakomeje kuba wanted mu buryo mwese cyangwa ubundi? Byose turaje tubikomozo ariko kandi rwose tubive imuzi n'imuzingo muri rusange no kuri Dunyani Kote TV. Muraza kunyemera rero ngira ngo ninjire ariko ndimo kubera amakuru dufite kuri ano masaha y'umugoroba. Hari ukuntu ndimo ndahita ninjira mvuze ntiyanagiye gusuhuza abantu ugasanga mise mfatiraho tayari rwose ndinjiye mise ninjira mu cyitwa makuru nabanza gusuhuza abantu. Nyamuna abantu badukurikira bari hano mu gihugu cy'u Rwanda kude chapeau, badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi muri Korine Munanira, muri Korine muri iza Korine Kinazi, Korine Tongo, badukurikira muri iza Korine Mulangala, badukurikira bari mu makorina agiye atandukanye ndetse no mu makomina agiye atandukanye ariko kandi bakaba bari Cibitoke, Bujumbura ndetse na za Gitega za Bubanza. Hose barahari cyane baradukurikira gatanu kuri kagenzi kako. Buganda baradukurikira cyane kwa Yoweri Kaguta Museveni ndetse kandi badukurikira bari kumwe na za Malawi, badukurikira bari kumwe na za South Africa, badukurikira bari kumwe na za Zambia, badukurikira bari kumwe n'ibihugu bigiye bitandukanye. Ubirigi rero Ubufaransa, United Kingdom turabasuye cyane, ubwo ni mu Bwongereza, Amerika ndetse na Canada. Mumeze mute muri abantu bagaciro cyane turasuje ariko kandi rwose tubahaye nikaze hano kuri Dunyani Kote TV. Ubwo rwose munyihanganire nari impereye mu cyitwa imiripuko by'umwihariko kuko rwose iyo mfite amakuru adasanzwe mbanimo umunwa uri munjya no kuvango rero. Reka ibi bintu tubanze tubyinjiramo by'umwihariko muri rusange ngira ngo mbanze mbihere icyitwa idonido cyangwa se amakuru adasanzwe arebana n'umutekano, politike na diplomasi by'umwihariko muri ano masaha. Muze kunyemera rwose duhere kuri aba bagabo batatu, ni General Prime Niyongabo, ni General Neva cyangwa se Evariste Ndayishimiye ndetse na mugenzi wabo Reverend Ndikuriyo umunyamabanga mukuru wa CNDD FDD. Nimvuga ati aba bantu n'abantu bari wanted mu gihugu cy'u Burundi, ibyo bintu muze kumfasha tugendanemo neza kuko ibi ndabivuga nshingiye ku kuba kugeza amadinga y'igihugu cy'u Burundi gisa nkaho kiyobowe n'aba bagabo mu buryo mwese cyangwa ubundi. Nubwo habaho inzego zigiye zitandukanye nyinshi cyane ariko aba ni bamwe mu bagabo bafite ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD FDD ndetse banafite akaboko kanini mu buyobozi. Bashobora kuvuga ati kora icyo ukagikora, bashobora kuvuga ati turagwa inshinganizi bakazigo, bashobora kuvuga ati ibintu biragenda gutya bikagenda gutya. Urumva yuko rwose rero n'abantu baba
by'umwihariko baraba imbere. Ni ukuvuga ngo rero aba bantu hari abanyapolitike benshi hano mu gihugu cy'u Burundi, byaba abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi. Nimvuga abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi, ujye wumva abagabo ba Generali Bunyoni, aba bagabo ba Gatoni Rwasa, aba bagabo by'umwihariko bagiye batandukanye, za Red Tabara, ni bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi n'igihugu cy'u Burundi. Amakuru rero atariho ivumbi, nyuma y'uko aba bagabo hagaragayeho y'uko isa n'isa nabo bahigwa, bakaba barimo barahigwa mu rwego rwo kugira ngo batazabangamira amatora ateganyijwe mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru arimo ajya hanze nuko nabo bagizeho bacurwaho, bafatanyije n'abandi bagiye batandukanye batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi, bagizeho bacurwaho bashobora kugira gutya bakamurangiza. Ni amakuru arimo angeraho rwose. Igihugu cy'u Burundi hagati indani mu nzego zaba iz'umutekano, zaba iza guverinoma, ntago ibintu bimeze neza. Isa ku isa rwose ibintu bishobora guhita bihindura isura ndetse kandi bikaba ibindi. Reka icyo tukiveho tugaruke ku mutekano muke ukomeje kugenda ugaragara ahitwa za Bujumbura. Uyu munsi bisa nkaho tutanavuze impfunyapfunye, kuko iyo twari kuzivuga rwose twari gutinda, tujya ku ngingo tuyiveho tuyivuyeho. Tugaruke hano Bujumbura. Ikijyanye n'umutekano muke mu masaha y'ijoro ni kimwe mu bintu bikomeje kugenda bigaragara ndetse kandi bigafata indi ntera ku rwego rwo hejuru. Kugeza ubu tuvugana hari n'abatiri gutinya rwose kuba bagenda mu masaha y'ijoro kugira ngo badahura n'ibibazo by'umutekano muke. Iyo mvuga ibibazo by'umutekano muke, ubwo mbavuga igihugu ushobora kuba wagenda ku isaha y'isa 5 saa sita, ukaba wahura n'ikibazo gikomeye cyane. Ibibazo biri mu gihugu cy'u Burundi ubundi bijya gusa nk'ibiri ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Izi mbonerakure rwose zatojwe na General Neva, iyo zigufashe ntago zikurebera izuba, uko byagenda kose zikugira nabi. Ibyo byose rero iyo tubishingiyeho duhita tubona ko rwose ibintu biba bitifashe neza habe namba, by'umwihariko hano mu gihugu cy'u Burundi. Birumvikana. No kuvuga ngo rero uretse kuba ibintu bitifashe neza ndetse umutekano ukomeje kuzama, ni igihugu kugeza amaginga ya gihora kiryamiye amajanja kivuga giti isaha n'isaha dushobora guhura n'ibibazo bikomeye, kandi ibibazo bikaba ibibazo birimo intambara, byaba abo tutavuga rumwe, ubwo ndavuga ubutegetsi buriho ndetse n'imitwe igiye itandukanye rwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Twe hano mu Rwanda turagena 24 kuri 24 kuko igihugu ni tambarari gifite umutekano, ariko mu gihugu cy'u Burundi nk'abantu b'Imana mwe ibintu ntago byifashe neza muri rusange. Kandi impamvu ibintu bitifashe neza, hari n'ikikango cyo kuvuga ati twafashije RDC cyangwa se Kongo, nyuma yo gufasha Kongo turatsinzwe intambara. Ingaruka rero tugomba kuzibona. Hari ukuvuga ati mu gihe uyu mupaka wa Uvira uraza kuba urimo urakontororwa, uyu mupaka wa Uvira njya murawo ahaza Uvira ndetse uyu mupaka wa Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi uraza kuba urimo urakontororwa. Red Tabara iraza kubona umwanya wo kwataka ndetse na zanuza na uretse Red Tabara kuba iri bubona umwanya wo kwataka, ndetse na za n'iyi mitwe yindi igiye itandukanye nayo iraza kubona umwanya wo kwataka. Birumvikana yuko rero na M23 bakavuga bati nayo birashoboka yuko ishobora kutugira nabi, kuko nanone nkuko Neva bivuze tuciye Kirundo Kigali sikure, nanone uciye hano Uvira Bujumbura sikuri. Birumvikana yuko rwose rero ibyo bintu bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane hano mu gihugu cy'u Burundi, ndetse isa n'isa bikaba bimwe mu bintu bishobora kuza gutuma ibintu bigomeza kuba bibi cyane ndetse bikanahindura isura ku rwego rwo hejuru cyane. Nayo mpamvu igihugu cy'u Burundi isa n'isaha kiba kikanga umutekano, kivuga ati isa n'isaha ushobora kuzamba nta wamenya. Umuntu bita General Neva rwose
ashobora gucunga nabi agahura n'akaga gakomeye cyane. Yes, reka dukomeze rero, amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano, politike na diplomasi, ngira ngo ni byinshi cyane rwose bikomeje kugenda bitangazwa ariko kandi binavugwa, kuko amakuru mfite rwose hano ntago ariho ivumbi namba, ntago ariho ivumbi namba rwose, ni amakuru aremereye cyane. Nko muyemere mbabwira yuko ahitwa muri Cibitoke hakomeje na n'ubu kugenda hoherezwa abasirikare, ariko ku banga bw'ibyuma baze kuturebera iminota, hakomeje kugenda hoherezwa abasirikare, akaba ari abasirikare rero barimo baroherezwa by'umwihariko kugira ngo baze kwifashishwa mu buryo navuga ko budasanzwe bwo gukomeza guhabwa imyitozo, bakomeze boherezwe. Ahantu boherezwa nta handi mwa bantu b'Imana mwe, ni muri RDC. Hari ukuntu ufasha abantu intambara uko byagenda koze ikazakugaruka. Iyi ni intambara ishobora kugaruka igihugu cy'u Burundi barimo bararwana, nimba urwana n'abantu mu gihe baba barimo barakontorora ibice bamaze kubifata neza, mwaba murimo muhana imbibi muhahirana, icyo kintu ni ikintu gikomeye cyane. Nawe isa n'isaha uzicara mu gihe bazaba bagutsinze umutima ushidaguri kuvuga ati baranyataka. Birumvikana yuko rero ibyo byose ari bimwe mu bintu rwose bikomeje kugenda bigaragaza yuko igihugu cy'u Burundi kiri mu mazabira ku rwego rwo hejuru. Ibintu rwose bikomeje kugenda bigaragaza ko igihugu cy'u Burundi kiri mu mazi abira ku rwego rwo hejuru. Ngira ngo kugira ngo mwumve ukuntu igihugu cy'u Burundi kiri mu mazi abira, kanze mbabwire mbereke gato. Uvuye ahantu bita Uvira, nako kanya ni ku mupaka neza, uhita winjira neza za Burundi rwose, kuko ahaza Uvira hepfo gato hari ahitwa za Kibindura, uzamutse ruguru hari za Nyarumanga. Iyi Nyarumanga ikora ku gihugu cy'u Burundi ndetse igakora no ku gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Izi za Songo zinjira mu murongo utukura. Urumva ko ibi bintu witwa Neva bishobora kumukoraho mu buryo mwese cyangwa ubundi. Bakunzi bacu rero, nshuti z'akadasohoka, ngira ngo ni byinshi cyane turi bukomeze kugenda dukurikirana mu gihugu cy'u Burundi. Yari Moses wanyu nk'ibisanzwe, amakuru yacu hano kuri Duniani Kote TV nakagaruka. Murakoze cyane.